Ali kako sam rekla, otići ću ja u visoko, ja sam tako tamo i otišla. I kad sam ušla tamo unutra u te, osjetila sam samo memljivost, ono da nemaš zraka. I onda sam vidjela tu par nekih očajnih ljudi, ženu koja nosi dijete onako na samo peleno zamotano, da kao ono to diše pa da ozdravi i tako dalje. Meni se to sve činilo kao jedna velika tuga. Prevara, sve je bila prevara, oj, moj, svaka reč i osmeh tvoj. Ja ništa ne komentiram i ništa ne dajem ni o čemu svoje mišljenje, osim onome što sam doživjela. Znači, nijedan moj klip na YouTube-u nije lažan. Sve ono to što sam ja doživjela i sve ono ispričam onako kako mi se zaista dogodilo. Bilo mi je žao što napadaju Semira Osmanagića tamo za piramide, svi, jer ja sam to gledala kroz nekakvu prizmu dobrote. Ali sam sebi rekla da ću ja otići visoko u te piramide i onda ću reći ono što sam ja tamo osjetila. Znači, tog trenutka sam rekla neka, on je tamo napravio nekakav bum sa nekim brdima, sa nekim piramidama i sa nekim, ne znam ni ja, rudarskim oknima, što god da to bilo. I sad tu puno ljudi radi i sad nešto tu dolaze svi u Bosnu i donose ponešto bolje da tu dolaze radi toga nego da dolaze čuvat mir nekakve plave kacige. Sa tog aspekta sam ja tako govorila tad. A nisam gledala ono drugu stranu što se netko možda na nečijoj nesreći i nečijem očajanju jako bogati. Tog trenutka meni to nije bilo na pamet. Ali kako sam rekla, otići ću ja u visoko, ja sam tako tamo i otišla. I kad sam ušla tamo unutra u te, osjetila sam samo memljivost, ono da nemaš zraka, da je to utroba zemlje, da tamo ima nekih radova i tako dalje. I moje mišljenje, i onda sam vidjela tu par nekih očajnih ljudi, ženu koja nosi dijete onako na samo peleno zamotano, da kao ono to diše pa da ozdravi i tako dalje. Meni se to sve činilo kao jedna velika tuga. Velika tuga. I moja vjera o tom da je to nekakvo lječilište je potpuno splasnula i onda klasični vašer, klasični džinđi miđi kupi ovu sličicu piramide, kupi ovaj kristal, ovaj liječi glavobolju, ovaj liječi ovo, ovaj liječi ovo, do beskraja neko kamenje liječi sve nešto. I meni to smrdi nekakav glas iznutra mi govori, nije to, to su prevaranti. Govori mi glas, ali sam toliko radoznala da svakom prevarantu pokucam na vrata i dođem. Najveća